Jotono lamsogo friends faidisang tinini update notification nalinai important notification এই channel tirpajab sangka binisai alada kaisa jagagono joto notification rokno roi romani bagai tabo kaisa video gono job notification te admit card nokormani private job kaisa video gono nirok joto notification rok nugui mau haini bagai kisa alada content ni bagai khlaijagya ei channel tirpajab sangke content ni bagai khlaine hingke part ke video long khlaiyagai alada ke part ke roma khama apana nironi kahamni bagai ni khlaijaga kaisa jago joto notification rok roi rok oma haini bagai ke nirok oma haike subscribe khaigai share khaigai like khaigai oma haike tong hangke ani bukaro busranga nirongno daily update oma haike notification rok roi tongani bagai ani bagai nirok oma haike support rogoi tonglai je purono naigi tongani bagai try khailai de haike sani bukaro busranga ke ang bom haike nani rokno daily support khai tongnai ma haike daily je job notification rok sopai tongo ne admit card nokhormani rokbo rogoi tongnai kha khaiga ei channel Tripura job so kaisa na mo hai admit card nokhormani rokno rogo hi alka notification rogo hingke শুধু job notification rok kaisa nani rok nukoi manai oro jago ei channel Tripura job so hingke je notification sok phaigai tongmani private job phone hunde government job phone hunde kaisa video gone joto no roi rogo admit card rok bo ma hairo engke faide video no asagle yakari important notification rok no naigi nalaisine video no je masuk share khaili di engke ma haike support rogoi tonglai di like share subscribe khagani ta follow different song engke sani bukaro busranga ni notification rok ani bagai engke Tripura Public Service Commission Agartala TPSC ni bukhak deke kaisa notification sekango 2 तारिख नभेम्बर 2025 नि ओ थांनाय लाइ थांनाय गो प्रिलिम्स एग्जाम जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप बी गेजेटेड जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप सी नॉन गेजेटेड अंडर रूरल डेवलपमेंट नि बखक तैके जेनि रग एग्जाम रमनी ओमनी तक मेन एग्जाम नि बागै वेबसाइट अपलोड खाइरजाक नि रग नाइगी नाइमानाय एग्जाम हंके 2 तारिख मे 2026 एग्जाम हंनाय मेन एग्जाम हंके निरक विजिट खाइगी नालेदी TPSC नि वेबसाइट विजिट खाइगी निरक चेक खाइगी नालेदी हाइके मेन एग्जाम रक मेबागी निरक रमानाय निफारि टेन नेक्स्ट अपडेट नालेनाय एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कोरबो गुमती त्रिपुरा नि बखक तेके नोटिफिकेशन और जगह वाक इन इंटरव्यू के तलांगजांनाय जे डायरेक्ट ने आफ्रोनो कागज जमा रगै इंटरव्यू रगबो रमानाय The eligible candidate are invited from walk-in interview 24 March 2026 for the following vacant post of EMRS Kokborok vacancy rok telangjangnai female bray staff nurse telangjangnai koroksa female hostel warden koroksa telangjangnai female counselor koroksa telangjangnai TGT computer science koroksa telangjangnai TGT music nigo koroksa telangjangnai om haike walk-in interview najangnai. The tenure of contract engagement should be only for the academic session 2026-27 2026-27 ni bagai ek bosor ni bagai telangjangnai engke nironi performance ni bising te lo extend rogbo khlairei rojangnai je joining khlaimani pore lo extend rogbo ngi thangnai engke wana thaiko krei om haike contract hunpano. For detailed information regarding eligibility criteria, time and venue of walk-in interview, the candidate are requested to visit the website of the school. Nirok interview ni bagai pura detail kaha ke naiga ni bagai inki nirok school ni website of visit khaigi naladi emrs.kokborok.com o website o hagai nirok naigi naimanai kaha ke detail naiga ni bagai ang nirok na sudu notification onke short notification ke rogo nirok information ni bagai engke nirok walk-in interview thangai khailedi 20 तारिख मार्च 2026 nirok Google form no fill up khaimani pore 24 तारिख मार्च ro hingke interview na horjangnai ring horjangnai afroke engke oro Google form ni roi rojak to nirok screenshot khaigai omno Google lo search khaigi nai di https monino omo je tolago tongmani bono
niro search khaigi form fill up khaigi Google Doc tei borok Google form tei roi rojak borok no niro link no copy khaigi haike apply khaimane gipati te next nalinai exam notice jetabok thangnayo ward secretary ro hi nogor panchayat ni tei apply khainai ro Sabroom nogor panchayat ni bakhak teike 13 March 2026 to 21 March 2026 asuk jora tei niro admit card collect khlagi manai Sabroom nogor panchayat ni website o thangai bo niro visit khaigi kaha ke nagi manai ge niro visit khailedi je sigango apply khaijak Sabroom nogor panchayat ni bakhak tei apply khaijak ngai tongnai rok niro admit card rok bo collect khailagi manai exam ni date rok tei jaga thai rok admit card no joto kisu suijak ke nogui manai exam date ngai 22 March 2026 reporting time 10 AM o mas hogui nai gate closing khlaijak nai 11 AM o exam time ngai 11 AM ni siming 1 PM jora exam chole nai 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা চলে নাই exam center ngai Sabroom English Medium High Secondary School lo exam ngai important instruction for the candidate must bring the 2 copies passport size color photo and original admit card coupon and 1 government issue photo identity card Aadhaar card voter card driving license passport ingeni rok document tama matilangnai naide duita passport size photo color ke matlangnai te admit card jetabok tongmani omo ward secretary ni admit card no matlangnai kaisa print out te boni loge Aadhaar card bo matlangnai Aadhaar card hai keba voter card driving license omo hairok tongke matlangnai bo haino compulsory je kepane ID proof nangnai te mobile phone tlangmai yakhanai calculator tlangmai yakhanai smart watch tlangmai yakhanai जेकुनो ओमा हाय डिजिटल ओमा हाय तंगनाय रक के तलांगमाय याखानाय एग्जाम हॉल इनकेनि रक एग्जाम प्रो तमा कलम बाय यूज खायमानाय इनके नायदि ब्लू बॉल पेन बाय आंसर शीट नि रक एग्जाम रगै मानाय इनके कलर प्रिंट आउट खायगलि तलांगदि एडमिट कार्ड रक हायके नि रक एग्जाम रक रगै मानाय ते फारि नेक्स्ट नालिनाय Society for Entrepreneurship Development Sofed ni bakhak teke notification jetabo thangnayo apply khaijak ngai tongnai rok written exam ni bagai notification the schedule for written examination for the post of SLWM coordinator published on our website and newspaper on 10 March 2026 may be treated as cancelled the revised schedule has been made as significant candidates have been applied for both the post of SLM and technical assistant civil to be held on 15 March 2026. The final and revised schedule along with center-wise list of candidates for the said posts are post ni bumang SLWM coordinator je post no apply khainai rok department inge PWD ni haikeba DWS department ni je apply khainai ro exam ngai 15 March 2026 afro exam cholenai time angkha morning ni 10:30 AM ni siming 12:30 PM jora exam ngai serial number 1 ni siming 25 jora morning ngai te 12:30 ni siming ge serial number 26 ni siming 63 jora ngai jaga thai exam center ngai je serial number 1 ni siming 25 ge regional institute of pharmaceutical science and technology o GB bazar ni o ngai te kaisa serial number 26 ni siming 63 ge Sofed headquarter ITI road Indranagaro ngai Sofed ni headquarter ro inke detail ke siwa ni bagai ni ro website o visit khaigi nai manai Sofed ni website o inke te ni ro no short notification kaisa ro office nai mo te kaisa IDBI ni bakhak te ke ni ro komo nugui ma khana apane ni ro no
te waisa moito khagi rongani bagai nirongno notification te waisa mas hago IDVI Bank Junior Assistant Manager Notification 2026 ni bukhakti ke tabok jitlangjagui tongmani omoni last date ingkha 19 March 2026 jora online apply khlaigi mane asuk jora je tabok assistant manager ni age limit ingke 21 ni siming 30 year jora ingke tei assistant manager ni post ni ingke 20 ni siming 25 year jora je government go rule tongmani 5 year extra relaxation rokbo tongnaino ingke post ni buma ochoga total post ingkha 1300 junior assistant manager ni bo ingke 1100 vacancy ngai eligible criteria ongkha simple graduation khlaijak ngui tongha angke apply khlagi manai JS tironi bagi realization 55% mark ngui tongke graduation ro apply khlagi manai assistant manager grade A o 200 jona vacancy or jagao angke simple graduation khlaijak phana 2 years experience nangnai angke pariteibu notification rongna sengnagi nailipinai government job ni no UPSC ni bukhakti ke notification rongno bu sengphadi kahake nagi nailipinai ongke te kaisa notification omo sengani sekangni rongno kaisa information roga musugo te kaisa information ongkha je SSC CGL ni wo apply khaijak ngai tongnai rok ni rok post preference choose khlai manai SSC ni website o hagai ni rok post preference rok choose khlai nailidi ingke faidi tabok senglaisinai junior Union Public Service Commission UPSC ni bukhakti ke medical tabo combined medical service examination 2026 ni notification amo nokormani 11 March 2026 o notification okormani boni last date ingka 31st March 2026 ora last date omoni exam ngai exam advance ni rongna exam ni bagai saironai 02 August 2026 o exam rokbo ngai jamke je medical science MBBS po rijak graduation khlaijak ngai tongnai rokke eligible ngai omono apply khaigani bagai boni negative mark rokbo tongnai boni process rokke nirongna asuk sagani to nirongno nangli hi kha khaiga nyono sudu information ni bagai sirogani phaimani ba nge exam center rok to Agartala go ngai je interest tongnai rok je qualification match ngai tongnai rok ke nirok apply khlaidi sudu ang nirongno information rogani bagai siphai tabo engke tini ne update asang nang sinai nirok channel ba je phone krengai tonglai te video no je masak share khaili dia mai ke je nang exam rok poro ya ke exam rok bu rogui asogui manatoi engke daily no mai ke ang nirokno update rogui tongnai nirok je phone ang bai krengai tonglai te mai ke je phone support rogui tong hang gan bukhara busrang ke nirokno update omai ke rogui tongani bagai engke je masak video no share khaile jotono hambai